የኦሮሞ ህዝብን ወከልኩኝ የሚለው ኦፒዶም በፒፒ ወይም በብልጽግና ራሴን አድሼም ተቀየር ያለው እያለም እየወተወተ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አለው። በኦሮሞም ወይም ኦፒዶ ሆኖም የኦሮሞ ህዝብን ጥያቄ ያልመለሰው ኢፒፒ ዛሬ ወይም ኦፒዶም እንዴት ሊመልስ ይችላል ይላሉ። ብልጽግና ኢህአዲግን ካፈረሰ መንግስት የለም ማለት ይሆናል። በህዝብ ተመርጠው ፓርላማ የገቡት የህዝብ ተወካዮች ማንን ወክለው ፓርላማ ተቀምጠው ይሆን? ውክልናቸውስ ለማን ይሆን? ብልጽግና ጠቅላላ ጉባኤ ሳያደርግ ሊቀመንበሩን ሳይመርጥ እንዲሁም በተድበሰበሰ በጭፍን ብልጽግና ፓርቲ ነው ብሎም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውጀዋል። ፓርላማ ውስጥ ያሉ ተወካዮች እነማን ናቸው? ቲፒኤልኤፍ አለ። ቲፒኤልኤፍ ተቃዋሚ ይሆን? አበባም ቆዳዋን አስፍታም ኦሮሚያን የኦሮሞ ገበሬዎችን እያፈናቀለች የኦሮሞ ስምን መስማት አልፈልግም ያለችው አዲስ አበባ ቆዳዋ ተለጥጦ ኦሮሚያን አጋምሳም ትገኛለች። የአዲስ አበባ አስተዳደሮች ጆሮአችንን ጭው ያድርገው አይናችንን ግንባር ያድርገው ትክክል አይደለም ብለው እየወተወቱ እየካዱ እያስካዱም ይገኛሉ። ሚኒሊክ 70,000 ባሪያዎች እንዳላቸው አቶ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ታሪክ ወይም የኦሮሞ ህዝብን ታሪክ በጭራሽ አያውቁም። እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚኒሊክን ሐውልት አሰርተው ስለ ሚኒሊክ ያወራሉ ሲሉ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ይጠይቃሉ። ኃጢያቱ ምን ይሆን? እኛም ብለናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሰይፈ ነበልባል ራዲዮ አድማጮች እንደምሰነበታችሁ እንደምንከረማችሁ። ዛሬ እንግዳ ጋብዣለሁ። ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰንን ከተለያዩ ጥያቄዎች ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዳችን ናቸው። አሁን ቅድሚያም ዜማውን አየር ላይ ላቆይና እንግዳዬን ይዤ እመለሳለሁ። ካሲ ካሲ ቁመረኬ አየር ላይ አለ። Tira
ተወዳጁን ድምጻዊ ስለዚህማው ከልብና መሰግናለን አሁን ያለው መንግስት የተመሰረተው በሰፋሪና የመሬት ደላላ ተገናኝተው መንግስት መሰረቱ ኦፒዶም የማይሸጣው የለም ሃይማኖት ማንነት ሀገር ሁሉም ይሸጣሉ ኦፒዶ ጋር የማይሸጥ ነገር በጭራሽ የለም ሲሉ ኮሎኔል ገመቹ አያናም ገልጸዋል ኦፒዶች አገር መሸጥ ከጀመሩ ሰንበትበት ብለዋል የሚሉም ብዙዎች ናቸው ለኦሮሞና ስለ ኦሮሚያ ምድር ግድም የሌላቸው የኦፒዶ ቱባ ባለስልጣናቶች ፊት እያዩ እየተሽቆጠቆጡ በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች ደምና አጥንት የተከሰከሰበትን የማንነት ጥያቄ እርግፍ አድርገው ተሽቀንጥረው ሌላ ጉያ ስር ገብተዋል በአንድ ወቅት ጀዋር መሐመድ ቀድሞ የኦፒዶ ጌታ ቲፒኤልኤፍ አሁን ደግሞ ነፍጠኛ ነው ሲል በፌስቡክ ላይ አስፈሮ ነበር የተከበራችሁ አድማጮች እንግዳዬን ጋብዛለሁኝ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ከሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ጋራ ቆይታ ለማድረግ ፈቅደው ለህዝቦት ለማስተማር ያለውን ነገር ለመግለጽ ፈቃደኛ ሆነው ከኛ ጋራ ቆይታ ለማድረግ ተገኝቷል በአድማጮች ስምና በዝግጅት ክፍሉ ከልብ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ አማርኛዬ ድሮም የተወላገደ ነበር ከ42 አመት በኋላ አብዛኛው ስለረሳሁኝ ጥያቄን በአማርኛ በመልስ በኦሮሞኛ በመልስ ይሻለኛል በጣም ይሻለኛል መልካም ፕሮፌሰር መሐመድ ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም ለህዝቦት ነው የሚገልጹት በኦሮሞኛ እንቀጥላለን አመሰግናለሁኝ ፕሮፌሰር እንደው ለመግቢያ ያህል ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ማናቸው እስኪ ራስዎትን ለአድማጭ ይግለጹ እስኪ ቱንለን ሄዱን በርባችስቱ አን ነማሴና በሲሱ ቱሬ የሮዴራ ቢያ አሜሪካ ቢያ አትላንታ ጃኒን እንጅራ yoga furtamboda ja furdura biyan ture yero gababa fi torban shani fi achida bunki ya barnota gari na kanne kirade be rakon ummata kenya fagade maila kum saddeti ol fagane jiranulle galgala ganama reba nudor ka namni kenya kala jiru bakka fete jiratu rakko ummata kenya galgala ganama wanjala demnu yecha namarakisa Seife Nebelbal radion rakko ummata kenya wan dubbatu yecha heddu nama gammachisa heddu galatomi jechu warbadeeti kana yoggayu jalalla faate hankam takka namarakifti ናፍ ገልቴ ሄዱ ገለቶሚ ከመከቲን ጀቹ ወባዴት ወበደሰከይ መልካም ፕሮፌሰር በጣም አመሰግናለሁኝ ወደ ጥያቄዎቼ አመራለሁኝ እንግዲህ ኢትዮጵያ የተወሰነ ጊዜ ቆይተዋል የህዝቦትን አኗኗር አይተዋል ያለውንም የፖለቲካ ትኩሳት ገምግመውታል ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ያለችበት የፖለቲካ ትኩሳት ምን ይመስላል ኦሮሞና ኦሮሚያስ በአሁኑ ወቅት በምን ላይ ይገኛሉ ኦቱን ጋፊ ሄዱ ጋሪቲ ጋፊ ጭምቱ ደቢሱኑ ሄዱ ነመረክፍቲ ኦሮሚያን አራንተና ረኮ ዮጋ ዲደሚ ቶርባ ዲደሚ ሰደት ጀለን ቱሪን ጀለሴኑ ጅርቲ ዋንድሬ በሄ አስደማቲ mootummaan oromiyaa rakkoo ummata keenyarra jiru kan itti dhaabbatan dantaa ummata kanaati hojirra oolchinee ummata keenya hiyyummaa keessaa baafnee rakkoo keessaa baafnee akka ummatatti biyya isaa keessatti if kabajee mataa ol qabatee ummata kaanii wajji walqixxummatti jiraata jettu silaahi haala
haalli ummata keenya akkaan amma arkutti fagoon jira beeko bileessa kiyya ammoo waanin dhagahurra waan internet irratti baha waan katabamaa waanin dubbisu cufarra haalli ummata keenya haalli Oromiyaa hedduu nama yaachisa garat biitini sitti deemtu keessaahu gara biititti deemtu badii hegeree ummata keenyaa taatina fakkaate akka laalchi kiyyatti akka nama tokkotti gaafiin ummanni keenya kaasan akkuma obbo Lammaa Magarsaatu jeetti gaafiin ummata keenyaa gurguddoon cimtuun takkallee hin deebine akkamma deeman kanatti takkallee deebuun deemtu Ethiopiyaan hanqaanan beekutti zamana dargii mana hidhaa Oromoo turte sandurallee akkasuma turte zamana wayyaaneetis mana hidhaa Oromoo turte kan warrichi keessa hidhamee afaanii baafatanii dubbatan tokko san keessa Dr. Birhaanuu Naggaat baaftee manni hidhaa Itoophiyaa afaan Oromoo dubbate jee ka dubbate arraan tanaas deebisee Oromiyaa keessatti manni hidhaa mana hidhaa Oromoo ta'e namni waan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jidduu tana dubbate guyyaa tokko moo lama dura dubbate namni ka gaarii dhagahe namumaa shakkisiisaa seerri ni jira jijjiiramni ni jira manni hidhaa makaakaleenyaa kan ja'anii sun cufamee miizeem ta'e ja'anii ammallee sanuma madditti namni jasaddeet yoggaa tokko mana hidhaa keessatti galgalaa ganama yogguu rakkatan irra guddaan nama akka Koloneel Gammachuun je'etti nama kumsagalee moo 19 je kumsagaleetu mana hidhaa keessa jira je akka laalcha kiyyatti sanii oliihuu ta'uu dandeessi maal jechuudha akkuma dur manni hidhaa Itoophiyaa manni hidhaa Oromiyaa bakkatti Oromoon galgalaa ganama dararamtu taatetti amma akkanatti yogguutti fuufe san gubbarraan talafaa haatee dirree baatee as deemtu Oromiyaa diiguuf namni tokko xiqqoo takkallee yoo shakkii qabaatan rabbii jala deema mootummaan biyya Oromiyaa arraan tana waa takkallee deebisuu ni dandeessi natti hin fakkaattu wanni deemaa wanni dhufee hedduu nama yaachisa ummanni keenya yoggaa 50 sacrifice wasanan qabne waa meeqa lubbuu meeqatti dhabanii namni meeqa biyyarraatti yaa'ee meeqatti zarafame biyya maqaa Oromoo qabdu biyya Oromiyaa ja'aniin tammaan tana addunyaarra beekamte san diinni Oromoo yoo biitti sun badde malee Itoophiyaan jiraachuun dandeessu yaanii hidhatanii tun waaniin an ju'uu miti bar waan isaan afaanii baafatanii ja'anii galgalaa ganama hidhatanii jiranii Oromiyaa diiguuf wahuma xiqqoo haf yoo filmaanni as deemu kun tahee paartiin bilchiginnaa jette tun silxaana qabatte dura kan balleessu deeman Oromiyaa yaada kiyya hanqaan observe godhurraa akka tun taatu mataa kiyyaan shakkii takkalleen qabu daawtii takkalleen qabu tana ummanni keenya akkuma zamana wayyaaneessan yoggaa 4 lafaa kaanii wareegamanii rakkoo guddoo isaanirra jirtu isaanirraa ifirraa kaasanii tiim lammaafaa as baasanitti ummanni keenya tana resist godhuun odoon aduun hin dhiine yeroodhaan odoon lafatti hidhatanii wama jiraatanaa hun balleessine ummanni keenya qabsoo godhanii dubbii
kararat deebisu jijjiirama kararat deebisu dirqama isaaniiti an akkasitti natti fakkaate haalli biyya san keessa jiru akka namatti an hedduu gama kiyyaan hedduu na yaachisa ummata keenyaas yaachisuu qaba nama keenya aktivistoota keenya nama keenya kawaabare ummata keenya cufaahu ka hegeree ummata keenya ka dantaa ummata keenya ummata biraatis laal Oromiyaa keessa nama cufaatu achi jiraata ummanni keenya kan galgala ganama gaafatu biyyuma teenya keessatti abbaa biyyaa taanee ummata biraati wajji walqixa taanee wajji jiraannaa jedhan isinirraa cinnan jenne bilisummaa baanee isinirraa baanan jenne isinii wajji walqixa taanee biyya teenyatti abbaa biyyaa taanee nagayaan jiraanna saniihuu dhoorkanii Oromiyaanuu akka diigamtu galgalaa ganama hidhatanii jiranii kana dura dhaabbachuu ummata keenya barbaachisa jechuun barbaade yoon dubbii heddummeessa obboleessa kiyya dhiifama. ምንም ችግር የለም ፕሮፌሰር ብዙ ነገሮችን አነስተዋል እንደው በተለይ በአማራ ክልል የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ከፍተኛ ወንጀል እየተፈጸመባቸው ይገኛል ከዛም ተሳፍረው እንኳን በተለያየ መንገድ ወደ ኦሮሚያ ክልል ወይም ወደ ቤተሰቦቻቸው የተመለሱ የኦሮሚያ ክልል መንግስትን ተጣሪውን ለማናገር ሲሞክሩ እኛ እናንተን አናስተናግድም እኛን አይመለከትም ፌደራልን ጠይቁ በማለት የኦሮሚያ ክልል መልሷል ማን ነው ኃላፊነቱን መውሰድ የሚችለው ከኦሮሚያ ክልል ይሄዱ የኦሮሞ ልጆች የኦሮሚያ ክልል መንግስት የክልል መንግስት እኔን አያገባኝም ፌደራልን ጠይቁ ካለ ፌደራሊዝም ጥያቄ ውስጥ ገብቷል ኦሮሚያ ክልል ራሱን ያስተዳደረ አይደለም ማለት ነው ሌላው የአማራ ክልል መንግስት የአማራ በኦሮሚያ ክልል የሚማሩ የአማራ ተማሪዎች ደህንነታቸው ያሰጋኛል በማለት ከወልዲያ የአማራ ክልል የኦሮሞ ተማሪዎችን ወስዷል ኃላፊነት የሚሰማውና ኃላፊነት የማይሰማው አካል የኦሮሞ ልጆች እንደ ትናንትናው ዛሬም እየተደበደቡ በጠላት እየተፈረጁ እየተገደሉ ይገኛሉ ዛሬም እንዳየሁት መረጃ በድሬዳዋ አካባቢ የሚገኘው ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎችን ደብድቦ ያስወጣ ትምህርት ቤቱ ዩኒቨርሲቲው ተዘግቶ ተማሪዎቹ እየሄዱ ነው ያሉትና ፌደራሊዝም ጥያቄ ውስጥ ገብቷል ማለት ይቻላል የኦሮሞ ህዝብ የሞተበት ጥያቄ ዋጋቷል ማለትስ ይቻላል ኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት መቀመጡስ ምንድነው ፋይዳው ኦፕሌዝክ የቱንጋፊ ዱጭምቱቲ atiifa magaafi hedduu cimtuuti mootummaan Oromiyaa akka dadhabu jirtu gaafaan biyya ture shakkuun ture waa hedduu jira waa amma daranuu dadhabdenatti fakkaatti laal federalizim jiru kana diiguuf bar eegalan turaniiti jiranii plaana godhanii ar'aantana warri jibbansa Oromiyaa qaban jibbansa federal sistema federaalaa kana wanni diiguu barbaadanii fi akka laalcha kiyyatti akka laalcha nama tokko kiyyatti waa takka qofaafi tunis Oromiyaa diiguuf tana maaliif hin ja'a seeta tanin yoggayyuu ji'u laal yoo sistemni ma jiru kun diigame biiti Amaaraa akkuma biyya Amaaraa taatee hafti Tigraay akkuma biyya Tigraay taatee hafti Afaar akkasuma taatee hafti biyyi Sumaalee akkasuma taatee hafti khamiidhamu irra guddaan ummata Oromooti yoo Oromiyaan diigamtee ummanni keenya rijinii adda addaa jalaggalee deebi'anii wal qunnamanii akka biyyan jaaranne godhuuf wahallee godhuu yaadanii jiranii ammoo akka laalcha kiyyatti sunni taati natti hin fakkaattu maaliif hin jaaseeta lafaa kaaseen jiru ummanni keenya ar'aantana dammaqee jira ummanni keenya ar'aantana dantaa isaa baree jira ummanni keenya ar'aantana du'a sodaachuu dhiisee jira ummata dantaa isaa bare ummata dammaqe ummata du'a sodaachuu dhiise deebifneeti akka duritti
ammoo Oromiyaa yoo yerolleef balleeysan akka deebitee jaaramtu gama kiyyaan akka nama tokkotti shakkii takkallee hin qabu daawtii takkallee hin qabu Oromiyaan ammaan tana jirtu akka cimatti ka dadhabde naftanyaan karaa hedduun biyya qabatanii hidhatanii keessaahu arat kiilootti warri wahalleehu gaggeessu isaanii achitti walitti qabame warra Oromoo jibbu warra Oromiyaa jibbu wahalleehu biyya san keessatti paalaasatti godhamti paalaasni Minilik dura kan irratti ijaarame ummata keenya buqqaasanii lafa ummanni keenya irraa buqqaanitti ijaarame bar humna Oromoo addaan facaasanii diiganii waameeqa godhanii har'aan tanaas yoggaa 140 booda garagalee wannummaan akkanaatu yogguu ummata keenya irra geessu hedduu nama yaachisaa har'aan tanammoo akkuma reefu jedhetti ummanni keenya waan dammaqee jecha waan dantaa isaa baree jecha waan du'a sodaachuu dhiisee jecha deebisanii addaan facaasanii akka duritti gabrummaan bulchina jechuun tuffii cimaa ummata keenyaa qabanii ummanni keenya kanani fudhata jedhee sakandii takkallee hiyyaadu gama kiyyaan sakandii takkallee nama xiqqollee taatu bilisummaa dhandhame nama an Oromoo identitiin tiyya naa kabajamu qabdi biyya tiyya keessatti afaan kiyyaan hojjechuun qaba biyya tiyya keessatti afaan keenyaan ijoolleen teenya baruu qabdi jedhanii hanga ammaatti jiru even zamana wayyaanillee kana godhaa ture ammaan tana bakka mootummaa Oromoo jira Oromiyaa keessa biyya gaggeessu ijoollee Oromooti jedhanii yogguu haasawan badii akkanaa yogguu ummata keenya irra fidan really rakkoo ummata keenya irra fidu jechuu qaaniin tanaa gadi warri liidara ta'anii ummata keenya xiqqeessan iftiqqeessuu qofa kan hin ta'in seenaa isaanii seenaa ummata keenya rakkoo wasana hin qabne ummata keenya irra fidanii tanaa jecha odoo aduun hin dhiine odootti yaadanii hedduu gaarii gaafiin Oromoo hin deebine waan dirree jiraate tana bira dabranii hankuma jiru kanaa ni balleessina kan jedhan obboleessa kiyya gaafii keeta ijoollee tamaaritti si deebi'uuf laal mootummaan Oromiyaa akka laalcha kiyyatti I may be wrong humna akkamma deemtu sanatti humna ni qabdi natti fakkaattu mootummaan biyya Amaaraa hidhattee jirti waan itti hidhataniis ni beeyna waan dirree bahee as deemaati akka fedhan godhanii mootummaa Finfinnee keessa jirtu tanaa hubar isaanii kasossoosu warri biyyaan deemu warri road maappii funoota kaartaa akka afaan Amaaratti jedhaniin baasee fi itti jiru isaanii tanaa jecha ijoolleen Oromoo barnoota biyya Amaaraa keessa jirtu rakkoo cimaa keessa jirti warri mootummarra jiru tanallee yoo dhaabuu dadhaban rakkoo cimaa yoo furmaata kennanii fi ijoolleen rakkoo jalaa bahanii biyya san keessatti nagayaan baruu danda'an sun hedduu gaarii maaliif ijoolleen Oromoo tamma biyya Amaaraa keessa jirtu ijoollee Amaaraati wajji wal baruun laal ummanni keenya ummanni Amaaraa biyya takka keessa wajji jiraatan yoo hamtuun hammaattee addalleen deeman akka ollaa gaariitti jiraachuu namni wal baruun gaariin namni barnoota irratti yogguu wal bare wajji hojjechuus ni danda'a at least rakkoo ijoolleerra jirtu nama meeqa hanqa ammatti ka du'e hanqa kaleetti kan hin dhagahe sanii olis ta'uu dandeessi nama jaha ka ajjeefame nama meeqaan miidhame tun dhaabbachuu qabdi hanqa ammatti mootummaan federaalaa tarkaanfii takkallee fuudhuu dhabu akkaan allaalutti ageen laalchi kiyya likkii ta'uu danda'a ammoo akka naagaltutti hanqaan dubbisurraa hanqaan waan katabamee waan miidiyaarra deemurraa hanqaan arkutti
mootummaan federaalaa mootummaa biyya Amaaraa ajajuu danda'a natti fakkaatu odoo ajajanillee ni fudhatan natti fakkaatu madditi rakkoo san ilaalu baleessa kiyya mootummaan Oromiyaa ni laaftee mootummaan federaalaa mootummaa biyya Amaaraa keessa jirtu ajajuu danda'ani isaan maqummaan Oromiyaatu jiraachuun qabu tun diigamuu qabdi jedhanii hidhatanii galgalaa ganamarra jiranii rakkoo ijoollee nama 70 tahu hedduu nama yaachisaa karaa danda'aniin tana furmaata itti barbaaduun mootummaan Oromiyaatis karaa danda'aniin mootummaa federaalaa gubbatti lubbuun ijoollee sun akkam banne rakkoon akkan heddummaan yoo danda'an achitti haalli gaariin uumamee fi ijoolleen akka baran yoommoo kan danda'amne taate ijoollee nagayaan baasanii biyya isaanii galchanii fala tokko dha'uuf barbaachisa jechuu hedduu nama yaachisa dhiifama hedduun dubbii heddummeesse obboleessa መልካም ፕሮፌሰር እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አነስተዋል በተለይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት የኦሮሞ ልጆችን ቃል ኪዳን ያፈረሰ እንደሚገኝ ብዙዎች የኦሮሞ ልጆች እየተናገሩ ይገኛሉ ፕሮፌሰር እንደሚያውቁት አዲስ አበባ ወይም ፍንፍኔ የቆዳዋን ስፋት እየለጠጠች የኦሮሞ ገበሬዎችን እያፈናቀለች ትገኛለች በአሁኑ ወቅት ከዚህ በፊት በ1987 የነበራትን የቆዳ ስፋት በመተው ወደ ኮየ ጨፌ በአሁኑ ወቅት ለጥጣ ኦሮሚያ ክልልን የገበሬውን ያፈናቀለች ይገኛል በሌላ አንፃር ደግሞ የኦሮሞ ስምን መስማት የሚዘገንናት ከተማ ነች የኦሮሚያ ዋና እምብርት ምድር ነች ቢባልም የኦሮሞን ነገር የሚያንጸባርቅ ነገር የሚታይባት ከተማ አይደለችም እስካሁን ድረስ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄም አንዱ እሱ ነበር እስካሁን አልተመለሰም በአሁኑ ሰዓት ፍንፍኔ ቆዳዋን ያሰፋች የኦሮሞ ገበሬዎችን ያፈናቀለች ትገኛለች አዲስ አበባ በታሪክ ወዴት እየተጓዘች ይሆን አዲስ አበባና ኦሮሞ ያላቸው ቁርኝትና ልዩነት እንዴት ያዩታል ፕሮፌሰር gaafi hedduu cimtuu tannagaafatte laal Addis Ababaa kan nuti Finfinnee jennuun tan irratti dhaabbatte tana waan Dr. Gizaachoon irratti barreesse tan irratti dhaabbatte ummata keenya lafarraa buqqisuu balleessuu biyya ar'aan tana 2019 keessatti bakka takka keessatti Finfinnee keessatti afaan Oromootiin dubbachuun bakka ittiin danda'amne jira bara hoteela gurguddaa keessa dhaqanii yoo afaan Oromootiin dubbatan namni ni baara gaabeeta nama sodaachisa akka afaan Oromoo afaan nama nyaatu biyya san keessatti Finfinnee keessatti uummanni keenya qabeenya ka qabu harka dhibbarraa harka 10 hin gahu ni xiqqaata hedduu xiqqaata yoo danda'an uummata keenya ka afaan Oromoo dubbatu achi keessaa dhiibanii qabsoomee ka godhan afaan Oromootiin magaalaa san keessatti barsiisuun akka hin danda'amne maali yoggaa lama duraami kan afaan Oromootiin mana barnootaa Finfinnee keessa ijaaran akkamitti ijaarama jedhanii biyyuma Oromoo keessatti akkamitti afaan Oromootiin magaalaa sana keessatti baran akka magaalaan afaan Oromoo jibbitutti warra Oromoo bituu deemu warra Oromoo lafatti jibbu warra hegeree ummata Oromoo balleessanii kalchara isaanii aadaa isaanii namummaa isaanii qabeenya isaanii karma cufaan diiguu barbaadu malee odoo nuti warra biyya takkaati hegereen teenya har'aas boruus wajji jiraanna jedhanii odoo yaadanii silaa maaliifi propaganda wasanan qamane galgala ganama miidiyaan jiru cuftumaahu hammeenyuma nama keenya rakkuma ummata keenya waan intaane cufa kan godhaa jiran tun waan dirree bahee as deema in fact angama kiyyaan gaafaan biyya ture takkittiin arga
magaalaan Finfinnee babal'attee gabaree teenya lafarraa buqqaasanii aadaa teenya lafarraa buqqaasanii akka magaalaan sun Oromoon urgooyne akka magaalaan sun Oromoon tahin magaaluma isaanii ta samirraa buute tachi keessa jirtu akkas godhuu barbaadanii akka laalcha kiyyatti ageen tanarratti wrong ta'uun danda'a yaanummaan bilisiginaa paartiitti fidan takka gaafii Finfinnee tana deebisuun hin danda'amtu yoo gaafii Finfinnee deebifne jaan mootummaan Oromeelleen jabaatee yoo mootummaan federaalaa karaa haqaatiin gaafii tana deebifne yoo jaan naftanyaan warri resource qabu warri miidiyaa qabu warri gamanarraa birokraasii kontrol godhu nu bobbahanii addaan nu facaasan jedhanii waan sodaatanii jecha gaafii san goolabuuf gaafii san cufuuf abadan deebitee kan taane Oromiyaa yoo balleessan gaafiin Finfinnee ni dhabamti yaada isaaniiti kun akkasitti dhugaa taatee booda gabbaati kan hin ta'in akkatti yaadanii kana jechuu barbaadeeti haalamma jiru kanaan gaafiin Finfinnee guddoon namni keenya eegu san dhiisi xiqqolleen hin deebitu master plaaniin ummanni keenya didee lafaa ka'ee wayyaaneen akka master plaanii san cancel gootu godhe akka haareetti yoo deebi'e gama kiyyaan xiqqoo takkallee surprise nan godhu maaliif systemni jiru bar obboleessi kiyya waan koloneel gammachuun dubbatirraa takka gaariin naa galte jijjiiramaatu jira afaaniin ja'an malee namni hidhaa keessaa baha ja'an malee haalli wayyaaneen dhiiftee deemte akkasumatti waan itti fuufe fakkaata yogguu jijjiiramaa jira ja'an yogguu mana hidhaa ka dur miizeemi jijjiirame ja'an yogguu mo'ach sanuma madditti ka biraa jaaranii wahuma dur wayyaaneen godhaa turte yooma deebi'anii kan godhan taate jijjiiramni maali gaafii teetirratti deebuuf gaafiin Finfinnee haalamma jirutti ni deebiti natti hin fakkaatu magaalaan babal'attee wanni babal'isuu barbaadanis identity Oromoo balleessuu Oromoon gaafii achi keessaan qabu laal wanni lafa jala dubbatamaa ta Finfinnee duruun qopheessanii fixatanii eegaa bilisiginnaa paartiin silxaana qabatte ta duraati Finfinnee akka rijiin tokko ka if danda'e godhanii independent godhanii achi booda biyya fi bulchitu jechuu ummanni keenya Finfinnee keessatti minority issuun Oromoo deebitee hin kaatu karaa kanaan furmaata laallaafi jedhanii isaan kana lafa kaa'atanii jiranii kana hambisuu danda'u ummata keenya ummanni keenya rakkoo as deemtu tana baree itti qophaawee dhaabni Oromoo hedduu jira ka maqaa Oromootiin dubbatu ka maqaa Oromootiin lallabu yoo dantaa ummata keenya defend godhuu dadhaban yoo hegeree ummata keenya defend godhuu dadhaban yoo identity ummata keenya defend godhu namummaa ummata keenya afaan keenya biyya teenya keessatti afaan keenyaan hojjechuu yoo kana afaanii baafatanii dubbachuu baatan maaliin ummata keenya haalli wakkalaniichi bahanii wanta jedhan tana gaafiin Finfinnee rakkoo cimaa ummata keenyatti fidu jiraatti tana odoon badiin amma jirtu sun daranuun banne ummanni keenya afaan tokkoon sagalee takkaan gamanaan keessaa dhaabni adda addaa ka Oromoo tanarratti sagalee takkaan waa takka dhageessisuu barbaachisa አንተኑማን ጃውብለሽኪ መልካም ፕሮፌሰር የፍንፍኔ ጉዳይ በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች ያለቁበት ነው ይሄ ማስተር ፕላን የኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞ በሺዎች አልቀዋል አሁን ደግሞ ስሙን ቀይሮ
በተለያየ ዘዴ ጆሌ አባገዳ ስልጣን ላይ ያለ በሚል የኦሮሞ ማንነትን የሚሸረሽር የነገር እየተሰራ ይገኛል። በሌላ እንደገለጹት የኦሮሞን ማንነት ማሳጣት እየተሰራን ያለው የአፍ መፍቻ ቋንቋ ከአንደኛ እስከ 6ኛ ክፍል በድጋሚ በአማርኛ እንዲሰጥ መጽሐፍ እየታተመ ይገኛል። ይሄንንም የኦሮሞ ህዝብ ነቅቶ መጠበቅ እንዳለበት እንገልጻለን። ከውስጥ የመጣ መረጃ ነው። ፕሮፌሰር እስኪ በዚህ ዜማ ረፍት እናርግና ደግመን እንገናኛለን። የፍንፍኔ ጉዳይ አነጋጋሪ ነው። የቱለማ መሬት እየተጨበጨበን ያለው የኦሮሞ ህዝብ በጥንቃቄ እንዲመለከተው እንጠይቃለን። ፕሮፌሰር መልካም ቆይታ። ዜማው አየር ላይ አለ።
ተወዳጁን ድምጻዊ ፈልመታ ከበዳን ስለ ዜማው ከልብ እናመሰግናለን። ፍንፍኔም ባላደራም እኛንን የሚያገባን ቄሮ ሲነሳም የሚያንዘፈዝፋቸው ቄሮን ለመክሰስ ለማስከሰስ አውሮፓ ፓርላማ ድረስ የሄዱት የተጓዙት የአንድነት ፓርቲ ወይም ስለ አንድነት የሚዘምሩት ሰዎች ስለ ፍንፍኔና ስለ ቄሮ ሲነሳ ያማቸዋል። ስለ ሃይማኖት ሲነሳ ቄሮ ቤተክርስቲያን አቃጠለ ቄሮ እንዲያደረገ እያሉ ሲወተውቱ ነበር። በአማራ ክልል ሞጣ ላይ የሙስሊም መስጊድ ሲቃጠል ግን ዝምታን መርጠዋል። ጥያቄ አለን። የሙስሊም መስጊድ አማራ ክልል ያቃጠለው ቄሮ ይሆን? መልሱን ለናንተ እንሰጣለን። ዝምታ ግን አሁንም ዝም ነው። የአማራ ክልል ሰዎች ዝምታ መርጠዋል። ዝምታው መሰበር አለበት እንላለን። ፕሮፌሰር እንደሚያውቁት ምርጫ 4 ወር እንደቀራው እየተገለጸ ይገኛል። ለውጥ አለ። ለውጥ ስላለ ሰው እንደፈለገ ይናገራል። ሰው ወጥቶ ይቃወማል እንደየተባለ ይነገራል። በኦሮሚያ ክልል ደግሞ በርካታው የኦሮሚያ ክልል በኮማንድ ፖስት እየተዳደረ ይገኛል። በኮማንድ ፖስቱ ወይም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኦሮሞ ገበሬ እናቶች እየተደፈሩ እየተገደሉ ቀያቸውን ለቀው እየተሰደዱ ይገኛሉ። ምርጫ ይባላል። ይሄ አካባቢ በኮማንድ ሌላው ግማሹ በኮማንድ ፖስት እየተዳደረ ኦሮሚያ ሰላም ውላ ሰላም ማደር ሰላም ካጣች ከተነፈገች ሰንበትበት ብላለችና የምርጫው እውነት ይካሄዳል? ምንድነው ምርጫውስ? ምንም አይነት ዝግጅት እየተካሄደ አይገኝም። በአሁኑ ወቅት ራሱ ውዥንብር እየተፈጠረ ይገኛል። ኢህአዲግ ራሴን አፍርሻለሁ እያለ ይገኛል። ፒአርዲ ማነው ብልጽግና ደግሞ እኔ ሀገርን እመራለሁ እያለ ይገኛል። በህዝብ ያልተወከለ ምርጫ እንዴት ያካሂዳል? የኦሮሞ ፓርቲዎች የኦሮሞ ህዝብን ወከልን የሚሉት ደግሞ እነሱ ምርጫ ለማካሄድ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። በሌላ አንፃር የኦሮሞ ፓርቲዎች ዝምታ መርጠዋል። ለምን እንደሆነ ግራ ቢያጋባም በወገኖቻቸው ላይ በኮማንድ ፖስት እየተዳደረ ያለው አካባቢ ወንጀል እየተፈጸመ ይገኛል። ምርጫውን እንዴት አዩት? ስለ ምርጫው እስኪ እንዴት ገመገሙት? ኦሮሚያ ሰላሙላ ሰላም ማደር ከተነፈገች በት ብላለችና እውነት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ምርጫ ይካሄዳል ብለው ይገምታሉ? ነፃና ገለልተኛ ምርጫስ ይኖራል ይሉኝ ይሆን? ጋፊ ከና ሄዱ ና ገለቶመ ብለስክያ ሰንዱራ ሙዚቃን አትፊልት ለቹ ዋን ኦኔ ነመቱ ጋቲ ዋን ረኮ ኦሮሞ አከጋሪቲ ኢብሱ kana nadagaysisu kaytii hedduu galatoome yeroo hedduu YouTube irratti nin dhagaha hedduu bareeda galatoome jechuu barbaadeet ta filmaata amma guyyaa lama booda December dhume jechuu May akka jaanitti May keessa godhama filmaannini ji'uma afuriitu hafe ji'a afran kana keessatti filmaannini ni godhama. Filmaanni sun ka dhugaa ka haqaa free and fair afaan faranjiitti ka jaanitti namni wal dorgomee odoon hidhamne odoon namni hin ajjeefamne odoon korojoon hin hatamne ni godhama. Shakkii hedduu gama kiyyaa shakkii hedduu natti kaafte mootummaan of course tammaan tana paartiin jirtu bilisignaa resourcii mootummaa harkaa qabdi maallaqa gabareen teenya akka gibiratti kafaltu kan namni biraatis kafalu resourcii kana cufaahu use godhani miidiyaa isaanii ka harkaa qabu nama hanka taateefu afan faajeessuu danda'ani
filmaanni cufaafuu tolu kanagaya free fair katae ka namni ka gaariitti qophaawee ishuu namni irra dubbatulleen ummanni keessa bare yeroo gabaabaa kana keessatti nita hedduu nama yaachisa odoo ta'e gaarii ammoo Itoophiyaa keessatti filmaanni zamana wayyaanee yoggaa 27 keessatti filmaanni free and fair 1992 irraa eegalee hanqa 2015 itti ka godhame tokkolleen free and fair ka ta'e hin turre mootummaan amma jirtu tun jijjiiramaa jira jettu malee karaa hedduun sisteemuma san jala jiranii haalamma jiruun preparation takkallee kan hin godhin akkamitti paartiin Oromoo adda addaa ta jirtu tun mootummaa risoorsii cimaa ta qabdu ta security control gootu ta military control gootu ta nama fedhan guyyaa fedhan hidhan guyyaa fedhan ajjeesan guyyaa fedhan akka fedhan godhanii dhabamsiisuu danda'an akkamitti free fair election godhamaa sannaan galtu sanbira dabri biyya command posting keessa jirtu Wallagga keessatti akkuma reefu atuu jette Gujii keessatti Booranaa keessatti Ethiopia keessa bakka takkallee bakkiti command posting bultu ni jirti Oromiyaa malee basically addayyuu hubar xiqqoo booda yoo rakkoon xiqqoo haate the entire Oromia akka zamana wayyaanetti command postii jala galti jechuu laal mootummaan takka yogguu abdii murattee ummanni kontroola kiyya jalaa baha jedhu command postii dhaabanii haala jiru kana keessatti karaa Western Oromia keessatti karaa Gujii karaa Booranaa kana keessatti odoon command postiin achi jiru filmaanni free and fair ni godhama jedhanii yaaduun ifrakkisu taati really dhugaanatti fakkaattu ammoo ni dhaadatan free and fair goona jedhanii akkami godhuu dandahanii opposition partiin jirtu keessaa Oromoo yoo isaan walitti qabamanii dhaaba adda addaa jira nuti wanni tokko nu godhu dantaa ummata keenyaati garee ummata keenyaati Oromiyaan jiraachuu qabdi yoo tanarra wal ta'an forsi cimaa tahanii bakka birallee yoo ta'u baate Oromiyaa keessatti forsi cimaa sagalee cimaa arkachuu danda'an yoo akkasitti kan yaadan taate yoommoo dantaa xixiqqoon yeroof bitamanii beeta namni mootummarra jiru risoorsii waan qabaniif security waan control godhaniif yeroodhaan ka maallaqaan bitamu maallaqaan bitanii kaan sodaachisanii kaan threatin godhanii akka jallisu godhuu danda'anii ammoo sun firmaata biyyaanatti hin fakkaatu firmaata hegeree Prime Minister Abiy deddeebisee taraa duraati seenaa Itoophiyaa keessatti filmaata free ta'e yoo moohamne nagayaan dhiifnee deemne jee taraa hedduu dubbatee jira odoo rabbiin akka inni ji'u godhe ammoo hanqa ammatti waan agarreerraa akka observation kiyyatti takkalleen ni taati natti fakkaattu yoo karaa nagayaatti moohuu dadhaban karuma dur itti baraniin moohu jechuu yoo didde humnaan bulchina waan boru ganama garru yoo jiraanne ni garra barra jiini afur jiini shan dila kana dheertuu miti dirree baatee as deemti akka laalcha kiyyatti filmaanni yoo godhame filmaanni godhama sun ammoo free fair ta'ee
opposition party akka gaariitti qoodarraa fudhatanii ni filama natti fakkaatu pessimistii ta'ee kan hin ta'in hanqa taateef seenaa Itoophiyaa waan hin beeku jecha really akka dhugatti natti fakkaatu an kijibuun barbaadu dhugumaan dubbadha hanqaan beekutti hanqaan danda'utti yoommoo rabbi taasisee filmaanni free and fair ta'e ka ummata keenya miine yoo ta'e hedduu gaarii sunni ta'a hin ta'u maaliif partiin amma nimoona under no circumstance nuummoo ajanii muratanii jiran partii bilisiginnaa jechuu kiyya isaan yoomohan akka sisteema federaalaa kana balleeysan laal ji'a sadii moo afur dura prime minister Abiy Gurrahiyyaanin dhagahe xiqqoo booda regional state of Somalia Afar Oromia hin jiraattu jee afaaniin dubbatee jira waan dirree bahee jira inni nama biyya gaggeessuu prime minister biyya saniiti yogguu inni tanayyuu yeroo san paartiin tunilleen ganaan dirree baasanii wantan goone amma booda yoo paartiin sun qabatte akka laalcha kiyyatti laalcha nama tokkooti sistemni majiru kun ni jiraata natti fakkaatu wanni sistemni sun baduuf balleessuu barbaadanis Oromiyaa diiguu waan barbaadanii jecha sirna naftanyaa ka dursan ka dur Oromiyaa fi South gubbarratti hidhate san deebisanii lafa qabachiisuuf sirni sun paalaasa Minilik keessatti duruun hidhatee jira waan dirree bahee jiru biyya cufa keessatti deemeeti as bahuu jira tanaa jecha gaafii ta'e akkamittiin deebisaa gabaabdutti gaa odoo rabbi toltee free and fair ta'e ka ummata keenya miine yoo jiraate sun gaariidha ammoo hanqaan beekurraa waan sirni naftanyaa hidhatee jibbansa wasan hin qabne ummata keenyaaf aadaa keenyaaf afaan keenyaaf deebisnee yaabbaatochaachin taarik malliseen inni saraalleen jaanii bar sun maal jechuu deebisnee cabsinee if jala bulchina jechuu sanii jecha filmaanni adeemu kun bal'aas fiduu ni danda'a je'eetiin tana wanta ja'a anasmarrattiin dhaaba obboleessa kiyya. መልካም ፕሮፌሰር እንደው ወደ ሌላ ጥያቄ መጨረሻ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ የጥያቄዎችን ያጠናቀቅኩ ነው በተለይ አሁን ይሄ የብልጽግና ፓርቲ በምርጫ ቦርድ እስካሁን ድረስ አልተመዘገበም ሀገር ያስተዳደርኩ ነው ያሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያሉ ተመራሮች ብልጽግና ይላሉ ኢህአዴግ እንደፈረሰ እየገለጹ ነው ይህ ከሆነ መንግስት የለም ማለት ነው ምክንያቱም በህዝብ የተመረጠው ኢህአዴግ ስለሆነ በስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ ከፈረሰ በኢትዮጵያ መንግስት የላትም ማለት ነው በሌላ አንፃር የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ ሲናገሩ በፊት በቲፒኤልኤፍ ስር ሆነን ኦፒዶ ፌደራሊዝምን የቲፒኤልኤፎች የሚያዙን ነገር ብቻ ነበር የምንሰራው የኦሮሞ ህዝብን ጥያቄ መመለስ አልቻልንም አሁን ግን በብልጽግና ውስጥ ሆነን ፌደራሊዝምን በግሩ በትክክለኛው ፌደራሊዝም በግሩ አቁመነው የኦሮሞ ህዝብ መብት ይመለሳል እያሉ እየተናገሩ ይገኛሉ የኦፒዶ ወክለው ፓርላማ የገቡ የፓርላማ ተወካዮች አሉ አሁን ኦፒዶ ከፈረሰ ፓርላማ ውስጥ ያሉት ሰዎች ማንን ወክለው ነው የተቀመጡት እንደ ኢህአዴግም ራሱ ፈረሰ ከተባለ ፓርላማ ውስጥ ያለው ተወካይ አይደለም ማለት ነው ሌላ ቲፒኤልኤፍ አለ ቲፒኤልኤፍ ራሱ ተቃዋሚ ነው ማለት ነው በኢህአዴግ አንፃር ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውጥንቅጦ የወጣና የኢትዮጵያ ፖለቲካ የህፃናቶች የሚዘውሩት ነው የሚሉ አሉ የኔ ጥያቄ አሁን እውነት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በብልጽግና ውስጥ ይመለሳል አቶ ሽመልስ እንዳስቀመጡት እውነት ይሆን ፕሮፌሰር an gamakiyaan waan inni jedhe hin dhageenye ammoo paartii waan obbo Shimallis jedhe hin dhageenye ammoo paartiin biltsiginnaa
gaafi Oromoo deebifti jechuun if sossobo obboleessaki Oromiyaa diiguu barbaadanii bar isaan hidhatanii Oromiyaa diiguu wanni diiganiifis Oromiyaa balleessuuf ummata keenya addaan facaasuuf identity ummata keenya diiguuf namni keenya afaan keenyalleen akkam bar waan wayyaaneen tolerate goote wanta goote sambira dabraniiti bar akka dur ummanni keenya 1991 dura haala ture deebisuuf deemanii bar waan dirree bahee as deema paartiin bilisiginnaa gaafi Oromoo deebifti wannummaan bilisiginnaa kana awaajaniifu gaafin Oromoo akkan deebine deebitee akkan kaane yoo Oromiyaan badde gaafin Oromoo wanni ja'aniin hin jirtu khaan hiinee khaan ajjeefnee khaan warra afaanin dubbatu danta'aan binnee khaan wanta goone waallee usetil goone jaanii muratanii jiranii akkas fakkaatti an keeysan beeku ammoo personally akkas natti fakkaatti gaafii takkallee wanni deebisan ilmaahu namni keenya eegumaahuun qabu nuuf deebisan jaanii opinion eegaa wayyaanee jalaa bilisummaa baatee almost yoggaa tokkoo fi cinaa oli gaafii Oromoo takkallee deebisuu hin dandeenye paartiin bilisiginnaa laal namtichi regional state of Amharic deputy isaatiin Amerikaa keessa deemuu ture walgahiin dhayne ammoo waan inni haasawe namni yogguu dubbatu yogguun dhagahu paartuma bilisiginnaa jettu tanaahu baay'iloo isii nuutu draft godhee nuutu qopheessee dantaa teenya dantaa ummata keenya waan gaccimsituun raaji'eeti afaanii baasee dubbate maal jechuudha yoo wanni namtichi sun nama baalasilxaanaa beek wanni inni dubbate yoo dhugaa taate yaannummaan kunuuhu regional state of biyya Amaaraa keessa isaan keessa burqe isaan wanni barbaadan Itoophiyaa dur kan isaan dominate itti godhan godhuu turan takkasiisan deebifna jechuu tana gabaabdutti bilisiginnaa paartiin gaafii Oromoo deebifti jedhanii eeguun really ibsosobu ummata keenya tuffachuu akka waan ummanni keenya mataan qabne akka waan ummanni keenya ummata kallee hin beeyne takkasiin na fakkaatti karaa election board in party in beekamne yette bar election boardis ajajanii partii tanaaf qaada kenni yaani yoggutaka godhuu danda'anii tana hanqaamatti illee fiqaada yoo qabaachuu baatte harka isaanii jira boru ganama fiqaada harkanne yaani lallabanii risoorsii wasanan qabne qabanii qabeenya ummata keenyaatiin gabrummaa ummata keenyatti asfidu jiranii tana ummanni baruu isa barbaachisa jechuu laal obboleessa kiyya understand na godhi an propaganda mootummaa jirtu sanarra godhuu barbaadee kan hin ta'in umriitiyya dantaan ummata keenya eegamuu qabdi ummanni keenya biyya isaa keessatti nagayaan boonee mataa ol qabatee ummata biraatiin walqixxummaan jiraachuu qabaa tun waan irra guddaan nama keenyaa cuftinuu namni keenya kadammaqe waan itti amanuu natti fakkaata ummata heddumminaan wasanan qabne jarana isinii wajji walqixxummaa barbaanna jedhanii kakadhatu addunyaarratti ummata keenya malee ni jira odoo ummanni keenya mootummaa qabaate odoo ummata keenya nama quuqama isaanii qabu qabaatanii keessaahu warri silxaana qabu tana yogguu takkatti karaa qabachiisuu dandahanii filmaanni yoo dhufees an akka laalcha kiyyetti mootummaa jirtu jibbee kan hin ta'in wanni godhamaa takkalleen waan ummata keenyaan tolle laal nama cufarra ummanni keenya ummata biraati wajji nagayaa wajji jiraachuu
100% personally kaninan support godhu tawma qabawu hegerena kana tawu qabdi ammo ummanni keenya deebi'ee gabrummaa jalam bulu ummanni keenya arantana kumarreefu deebisee jetti dammaqee dantaa isaa beeka ummanni keenya du'a sodaadhiise deebi'ee hanqafedhan isaan godhanu deebi'ee gabrummaa jalatti ni bula je'ee sakandii takkalleen amanu paartiin bilisiginnaa badii ummata keenya fiddi malee waa takkallee wanni fidduun ni jirti natti hin fakkaattu waan isaan afaanii baatee dirree baasanii ja'an waan taate jecha bilisiginnaa warra naftanyaatiif of course waan dirree bahee as deemu hiyyummaa ummata keenyaaf tuffatama ummata keenya karaa cufaan miidhama ummata keenyaa heddummeesseetuma fida akka laalcha kiyyatti akkana natti fakkaatu obboleessi kiyya dhiifama dubbii heddummeesse መልካም ፕሮፌሰር የመጨረሻ ጥያቄ ነው የማደርገው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቀድሞው ንጉሶችን ሚኒሊክ የኃይለ ሥላሴን ሐውልት በቤተ መንግስት አሰርተዋል እርሶ ከዚህ ቀደም በአንድ ሚዲያ ሲናገሩ ወይም ከአንድ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያን ታሪክ ወይም የኦሮሞ ህዝብን ታሪክ የሚያውቁ አይመስለኝም እንዴት ሚኒሊክን ያሞግሳሉ ብለው ተናግረዋል ቀጥለውም ሚኒሊክ 70,000 ባሪያዎች እንዳላቸው ገልጸዋል ጅማም ራሱን ችሎ ሲያስተዳደር እንደነበረ የተናገሩ ነገር አለ እንዴት ደፈሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታሪክ አያውቁም ሊሉ እንዴት ቻሉ ፕሮፌሰር እውነትስ ሚኒሊክ በዛን ወቅት 70,000 ባሪያ ነበራቸው እነዚህ ባሪያዎች ከየት አካባቢ የመጡ ናቸው እርሶ የታሪክ ምሁር ኖትና እንደው በዚህ ላይ ህዝቦትን ለህዝቦት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለም በዚያው አጋጣሚ እድሉን ልስጦት ኦፕሌሽን የጋፊ ኸና ሄዱ ገለቶሚ አን ፕራይም ሚኒስተር አብይ ጅቤ ከንንተን ወሁማ እኒ ጎዱራ ከኤቲን ሴና ኦሮሞን ቤኩ ሴና ኢትዮጵያን ቤኩ አከት ሴና ኢትዮጵያን ቤን በልሎት ዱበቹ ደንዳማ ሰን እንግሊዝን በለይሱ ላል ወኒን አንጀቹ በርባዴ ummanni keenya odoon minilikin cabsin duratti bar ummata bilisummaan jiraachuu ture tajimma fakkiifiin kenna malee mootummaan Oromoo meeqaatu ture bar obboleessa kiyya wallaga keessa mootummaa lamaa ture gibee eeriyaa keessatti mootummaa shaniitu ture ummanni keenya gadaa rippaabilikiin buluu ture bar karaa hedduutti ummata bilisummaa qabaatee biyya isaa keessa jiraatee if bulchee seera isaatiin bulee kabajamee ollaan isaa kabajee ollaa isaatiin wajjin naggadatee jiraatu bar ummata yoggayyuu gabrummaa jala ture miti bar ummata jabaa ummata boonaa ture seenaa san inni hin beeku waan dirree jiraate Minilik naftanyaa fi ummata kaaniif emiyyee Minilik yaaneeneeme haadhaa bar ha isaan nyaachise Minilik eega Oromoo jabse laal Minilik mindaa damoza inkafalanii bar Haile Sillaaseen gama duraa mindaa wattaadara isaati inkafaluu bar yoo mindaa kafaluu baatan loltuun isaanii akkamitti jiraatan ummata keenya dachii wajji warra naftanyaa kennan ummata keenya ka isaanii facaasee muree callaa isaanii galchu hadaakee isaanii galchu qoraan isaanii cabsu bishaan isaanii waraab citaa harree gaangee farda isaaniiti ka haamee fidu ummata keenya bara akkuma harree isaanii gaangee isaanii akkasitti tiriit godhuu turanii bara akkasuma laaluu turanii seenaa kana namni hin beekne yoo seenaa Itoophiyaa beekuu baatan namni kana hin beekne tunqaani waan katabamee bal'atti katabamee lafa jiru bara haalli biyya keessa jiru hanga 1974 ka ture bar afaanii baafataniiti paarlaamaa keessatti gaafaanan yuunivarsiitii Haile Sillaasee yuunivarsiitii baruu ture
warri moohee fi warri moohame parlama keessatti sagalee tokko qabaachuun qabu yaani birree baasanii haasa'uu turanii bar jirumatiyyatti gaafaan yuunivarsiitii ture akkaan siin je'etti gaafii keetirratti deebuuf laal gabrummaan Itoophiyaa keessa yeroo dheeraa turte namni nama gabreessaa zamana lola miniliksan ummata hedduu halola raqabamee akka gabratti fudhatamee khun alatti ergamee gurguramee khun qabamee gamana irraa dhufee laal gaafa waan katabamee lafa jiruun sittima gaafa minilik walaayittaa cabse nama nagaadee tokkootu Faransaayii afaan Faransaaytiin katabe achiisa bira jira minilik kumsaddeet prisoners of war fudhateeti tuwaanin anjuumiti dhagee obboleessakii kuma saddeetanan keessa kum tokkoo fi 800 inni fudhatee namticha Faransaayii sanillee kennee warra prisoners of war akka gabratti kenneefi khaan wataadara isaatu fudhateja laal minilik kum torbaatam gabra qaba yogguun jee an waanin an jeemit Professor Richard Pancras Economic History of Ethiopia 1800 to 1935 waan katabe keessatti maal jaa by 1900 Menelik and his wife Taitu kum torbatama qabaachuu turani obboleessakiyya yoo barbaadde iskaan godhe gaafa library dhaqu iskaan godhe copy san sitti erguun danda'a waanin anjee kan hin ta'in waan katabamee lafa jiru bar achi booda eega Menelik du'e booda zamana zawdituun bulchuu turte zamana raas mokonnon bulchuu ture yogguu raas mokonnon zamana san biyyaan Abisiinaa jechuu turani qubanaa qabaadhu Itoophiyaa jechuun turre Abisiinaa jechuu turani biitti sun League of Nations akkatti galtu 1919 irraa eegalee qabsoo godhuu ture Haile Sillaaseen kan namtichi booda Haile Sillaasee ta'e yogguusan raas mokonnon jedhaniini Prince Ras Mokonnon ta'e yogguusan gabra kum torbaa fi kan abbaa isarraa dhaale kum torbaa fi 500 qabaachuu ture bar yogguu biyya san League of Nations galchuu deemu bilisummaa gabra sanii kenne jedhee dhiisee bar achi boodahis laal zamana xaaliyaan dhufee Itoophiyaa cabsanii yeroo gabaabaaf qabatan xaaliyaan kitaaba sabaakii jedhaniin kan katabe keessatti nama miliyoona 2 bilisummaa kenniteef jaabar gabrummaan biyya keessanii turte jechuu kiyya warri military commanderoonni Minilik achi booda Haile Sillaasee gabra qabaachuu turan isaanii kamana keessa dalaguuf isaanii kakotuuf isaanii oomishee ka isaanii fidu maaliif militariin isaanii mindaan qaban akkumaan duraan jee ummataatu akka mindaa tahee dachii wajji kennameefi isaanii dalagan jechuu gabaabdutti gaagaafii keessi deebisuuf ta Minilik kuma torbaatam ka qabu juu anaamiti waan katabamee lafa jiru kitaaba Richard Pancras katabeen koot si godhee amma duraas kaniin dubbadde an Prime Minister Abiy kabajaan qabaaf akka namatti odoo yaada qabu yaada amma warri isaan marsee jiru Itoophiyaa dura akka deebisu inninis deebisee galgala ganama yetintoan Itoophiyaa laal yogguun an guddadhu Itoophiyaa keessatti yogguun an joollummarra ture yogguun high school ture obboleessa kiyya afaan Oromootiin katabuun afaan Oromootiin raadiyoon irra dubbachuun afaan Oromootiin churchii keessatti lallabuun bar hin turre waa takka illeen hin danda'amtu dargii dura
afaan Oromoo raadiyoon sa'aata akka eegalan zamana sammaa jechuutura laal tuffii ummata keenyaa qaban by the way ummanni Itoophiyaa keessatti akka ummata keenya tuffataman jiru ummata heddumina qabu maaliif sodaan waan jirtu ummanni kun yoo dammaqanii ifjaaran control godhuun dandeenyu keessaahu eega Eertiraan namni miliyoonni 4 yoggaa 30 lolanii bilisummaa bahan ummanni Oromoo kunis yoo wal qopheessanii wal jaaranii jabaatanii gabbahan dhaabuun dandeenyu tanaa jecha diigamu qaba addaan faca'u qaba jedhanii hidhatanii jiranii wanni arraan tana leellisan waan dirree jiraati laalcha kiyya kan hin ta'in dhugaa sisteemni isaan deebisuu deeman Dr. Abiy beekee jiru yoo jaalatee jiru glorious Ethiopia ta duriin deebise jedhee yogguu haasa'u glorious tokkoof warra biyya cabsee biyya qabateef warra moohee lafa qabateef isaanii glorious taati ummata moohame ummata gabbaar biyya isaanii keessa ta'e ummata gabra ta'eef sun glorious miti odoo akka yaada kiyyatti akkuma obbolammaa Magarsaan amma deddeebisee dur dubbachuu ture amma isaa sagalee qaban fakkaatti laal Itoophiyaa haaraa tanuu taatu ummata biraatiifis taatu jaarra jaabara glorious Itoophiyaa duriin deebisaa fi Itoophiyaa nuuf ta'a ummata Oromootiif taatu ummata biraatiif taatu jechuun dachii fi samii addaan fagoo glorious Itoophiyaan dursuun badii ummata keenya irratti dhaabbattee badii biraa fiddi tanaafi wanta jaamale an waan godhen qabu waanin isa tuffadhuuf hin qabu odoo qajeelee waan ummata keenya faayidaa ta'a waan egeree biyya sanillee faayidaa ta'a yoo godhe Ethiopia durin deebisa kan hin ta'in Ethiopia haaraan jaara yoo kan juutaate ummanni keenya hanqaamaatis obsa ummata keenya barakka tuffi fudhatanii really ni jijjiiramanii waamee kaja'anii tanaa jecha awwahuma jirtu wahuma dhugaatiin dubbadde gartee waan biraati kan hin waan propagandaatis hin beeku propagandaa isaan irratti individualatti illee godho obboleessa kiyya waan akkanaa kana keessan jiru gama kiyyaan personally መልካም ፕሮፌሰር ይሄንን ያነሳሁት ቪዥታ እንዳይፈጠር ለኦሮሞ ህዝብም በደንብ እንዲያደምጣው ስለፈለኩኝ ነው የርሶ ታሪክም እንደሚያሳየው እንደዚህ አይነት ነገር የወረደ ነገር ላይ እንደማይገኙ የኦሮሞ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃል ምንም አዲስ ነገር የለውም ይሄንን ያነሳሁት እርሶ የታሪክ ምሁር ኖት በዚህ ላይ የበለጠ ለህዝቦት ግልጽ እንዲያደርጉ ስለተፈለገ ነው ፕሮፌሰር በመጨረሻ በ2 ደቂቃ ውስጥ ማስተላለፍ ቀረ የሚሉት ነገር ካለ እድሉ ልስጦትና እንሰነባበታለን heddu galatoomit tarraaboodha waniin jechuu barbaadu dhaaba Oromoo adda addaa ka jiru hedduutu jira liidaroonni isaanii odoon dubbiin baddee akka haareetti ummanni keenya qabsoo gatii wasan hin qabne ummata keenya kafalchiisu sanaan bisuuf rabbii jaa wal dhagahaa dantaa ummata keenya irratti wal dhagahaa wal fedhuu baatanis wal jibbitanis laal ummanni biraa danta irratti wal ta'anii bar hegeree ummata isaan irratti wal ta'anii tanaa jecha wal dhagahaa dantaan ammaan tana guddoon ummanni keenya qabu maali takka Oromiyaan akka biyyatti jiraachuu qabdi ummanni keenya afaan isaatiin dalaguu hojjechuu afaan isaatiin ijoolleen isaa baruu afaan isaatiin seenaa isaanii baruun dirqama addunyaa har'aatana keessatti ummanni miliyoona 40 oli afaan isaa dhabee aadaa isaa dhabee biyya isaa keessatti eegaa yoggaa 28 eegaa waan itti ture garagalanii ammaan tana dhabuun qaaniin tanaa oliin jirtu badiin tanaa oliin jirtu addunyaa tanarra yeroo gabaabaaf jirra laal yoggayyuu amma har'aan tana maali namni keenya gamanatti jeneraal Taaddasa Birru
General Waqo Gutu Jarra Abbagada Elmo Kiltu عندما ميكا خان مكا إسا فارسنو مكا إساني يقودو بنو خان هونين إنما تقمتو خان قياتوكو قلبي نما جبيسو نمني أمتا إساتي أبته يقيو أمني خينيني عادة أمني براتي سأكسو مابر جزين أمتا خينيات أبتا أمني أدى ليدروني أدى مكا أورمو تدوبنا خان جيتن يرو بدأت أمتا خينيرت أسديما كانا والتقها دنتا أمتا خينيرت والجبتن اللي دنتا أمتا خينيرت والأبسا ربي جاء ركونتون أمتا خينيرت كان جيني جاشان جا بودا وامبراته دندها هنكم مان كم نقباب تونين أنجتشو بربادو بلسكي أرانتنا هنكتها تفو تكاتو وام بربانو أركتشوبان أوروميان لفجرتو جولين تنيا أفان كينيان برتي بيا أوروميا خيست أفان كينيان وجتما تنماه أكن أتابني يو إنسان سجليتا كان تندور أبتشوباتن تنشوفا بدودن دهجي إيتي يو تنبدي ومني كينيا كان لسيتي أكدرت تي قبرتها جاني نمني هو ياده ومن فكان انتات ومن كينيا ابدا نفدتنا تفكات انفدتن مالف تقول ليتا تدنتمن بيسا خيست بيا قباته مقا بيا قباته افان ساتين حجته ايدنتيتي نسا گچمته اكجراتو برباداتون اكبدم بربادو تنايچ نگيا امته كينياتيف نگيا امته براتيف هگري بيسنيتي بيا ايثيوبيا يچوكيا ربي جاء يادا دنتان امته كينيا كم بنه وان دندي سنچوفا غودا جچو برباديتي غلطومي سانس رافيته መልካም እንግዲህ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ብዙ ጊዜ ጋዲሳ ኦሮሞ በሚለው ስር ተሰባስበው ፎቶ እየተነሱ ያሳዩን ነበር ያም ፎቶ ጠፋ የኦሮሞ ህዝብ እየተሰባሰቡ ፎቶ እየተነሱ የኦሮሞ ህዝብን አይን ለመጋረድ የሚደረግ ነገር አለ እኛም የምንለው እንደ ሚዲያ ለኦሮሞ ህዝብ እስከቆማችሁ ድረስ የኦሮሞ ህዝብን መከራና ችግር እውነተኛ ታጋይ ሆናችሁ ለኦሮሞ ህዝብ ቆሙ የኦሮሞ ህዝብ እየተሰቃየ ይገኛል ቢያንስ ፎቶ መነሳቱን እንኳን አጠንክሩልን እንላለን ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ከሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ጋር ስለነበሩት ቆይታ በአድማጮች ስምና በዝግጅት ክፍል ከልብ አመሰግናለሁኝ በሌላ ጊዜ ደግመን እንገናኛለን ለዛሬው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ፕሮፌሰር yaati heddu galatomi anqadan deesu sagale ummata keenya rabbi ji dhageessise ummanni keenya sagale bal'aan qabu ummanni biraa akka cimatti qaba isin ummata keenya gurra ija ummata keenya katee galgala ganama sacrifice meeqa gootani heddu galatomi yeroo dheeraatti jirta waanin beeku jecha rabbi se agargaaru I hope ummanni keenya leen simaddi dhaabbatan keessa warri diaspora America kana keessa jiru Canada keessa jiru siwajji dhaabbatan jeetin abdii godha heddu na galatoom አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እኛ የህዝባችን ድምጽ ከማሰማት ወደ ኋላ አንልም ጃንዋሪ ሲመጣ 12ኛ ዓመታችንን እንይዛለን ማለት ነው ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ ተወዳጁ ድምጻዊ ቀመር ዩሱፍ አየር ላይ ያለ ሚኒሊክ እያለ ያቀነቅናል
تادبدو ولاي تادبدو هديا دبدو سيداما دبدو مداغرا كيتا هرري دبدو راكي دبدو وركوبا دبدو سومالي دبدو مداغرا كيتا المنما جتشون ماليكانسا يوناسون كباني تكوني كيسا إسان الرارفا إسان الراجتا هرلي المسان الرتدي جتا أكيانا بيتو سينانا دبات بيتسري أفريكا ينليك من إنسان
የተከበራችሁ የሰይፈ ነበልባል ራዲዮ አድማጮች እንግዲህ ያለንን ፕሮግራም ወደናንተ አቀርበን የቀረን የስንበት ዜማ ብቻ ይሆናል። እስካሁን ድረስ ስናስተናግዳችሁ የነበርነው ፕሮግራም በማቅረብ ነው Eyob Bayssa፣ ፕሮግራም በመምራት በሪ ያለሙ፣ ቴክኒሻናችን አስፋው ገመቹ አብራናችሁ ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት፣ ሰላም ደህና ሁኑ፣ ቸር ወሬ ያሰማን። ተወዳጁ ድምጻዊ ጃፋር ዩሱፍ አየር ላይ አለ። Shamisi barati gang gudifne Kollo kenya yo boyenya to warri chandisi taida watu wayo Dekiya komo oma funkato jarriya mala sabanya Dekiya komo oma funkato jarriya mala gironya Dagabura, baletisu dagabura, walotisu dagabura, puranatis dagabura, dagamiti kanu berbanu kaculi male, nagada male, cirama maras cirama purus cirama, nunje cairo ida cirama, dafanu kaya wangkabatama. Cirama maras cirama purus cirama, nunje cairo ida cirama, dafanu kaya wangkabatama. Reka kuno pintani, Frida unsa di buda tokore, Oso duka kamno erkadara ramne, Ida pachecha erkadura ramne. Orchi chiramku opsine male, Ida amumite pun ida tamale. Reka kuno pintani, Dursamana kesa ida amname, Erofi karre, Ochi chirama, Gotota Kenya, me walitirama. Kesa basa jajalla nama ayota walin tokuma uma ayota walin tokuma na sodota walin bodaida na sodota walin bodada marana dubbiro mara bori pana